Shubor nakaslem jong unongsan Hima. General Secretary ke HSPDP uba Panbor lang rentat hiang ula penpau ya kajing Lyngngoh halor kajing mi no jong uba Dios tarnes jindiang namar ba uday nongkersan uba Hoping Stone Lyngdoh bam kuai hadwar ublay ban lek penyeso syaka Seng BJP nang ta uba Panbor lang ula penpau ru ba umdan syuk kajing sngo phla namar kani kadai kapor ya rung yami jong ki kertong badru ki nongkersan kadado ba uba Dios unrung syaka Seng BJP Namar kata ulaong bakipad ba konong Stone constituency kidai kibastat bat kinsaa yala karay hakapor election. Uba Diyos tendang balay umino na SPDP urong macam BJP long KE kadaw mo. So Sean juga utang tengah suara ngandam nang tekan ni dekat ayom ni jurung ni yang kandidat ko ba play ya ni sibla apply ka wa bun ba ka jurung na ko party ko ipa. Hoy. Kini ka jurung jong dia support ka BJP ru ngai kedi ka ayom jong si ikhsar ka jurung ko ni mo sini sitai. Jadi fikirnya ka daw beli umi kuma juba yo somlem ba tani kedi ka mon la jurung pun brio mo. Hoy. Kita kenal bahawa sambil tu, particularly pulau bahawa sambil unsong ni yang mau pakai orang kini, ketika mau nak link tu bagi malak banbat, mo. Mindan gunung tu down, jadi kita kini nanti bahawa dia kumuta pada job yang di SPDP, bahawa kumuta pada tu hakati hakajak, jom ayo ping. Hoy. Kumuta parti ni semua kini nanti, bahawa dia uni menlek particular parti. Tiada halo, nalo jom tapat. Ngaban ko long ba kami hi kidi ke ba kamu lagi ke ba tisu tu biang ba ini mah agin man ba nama kata de mon jung pu brio ten i basically jing kwa jung ba dia sulong ba nanti lo yo kun en ni ko pa pa na pe video pi am pi te kram kram la nyele dem na ko BJP ten de la da ba dia suele ko BJP de ko sha hi ba ada hi ko long ba ko abel kun ni election ni kina mar ba ka SPDP la ba ni sanjit shawrit ke fai ko ka tiket mo tingin ni ka tiket arti ni na ni don ta ko Te agni ni upan tiket na mo kwa na mo pa mo kwa tiket ni ni. Kin ong ta ku kam apply ku kam pa mo kam don ko ni jung pa ka ji sha ka ji tren ka ji ko lu ju ni support ni ka lu support la lai ka long ba ni community pa ni de kran lu long ba subhanallah man kersan ni parti dong ba PPT kum skaj ko parti mo te kadai te je tren bani da shani askem ba dia subun kersan dia parti ni mo ki por la le te pan tu ba pa man ta pa ba section ko ba kamsin la dia kum ta kadao ko long ba ano dia pi sakat tangan ni ngam de ba long ba kadi ko man yu ngam de ba long ka jung le yung ba dia suwi pa ngam de ba long kadi ko man yu ji tangat ta Kata em ka parti SPDP lo ko ta ba. Perlu kan. Pi kumung yung kan kata mo pagba am tau start ban bisar mo. Ti pagba ngatai kani profile kan song pagba bon bisar kata kajing ta mo ta kisa kajing ni kini thar mo simne mo. Ti kajing ni yung kajing kategit lamdan e ban ong ba kajing ta ng ong hi bang kata ngi sang kan kata hi na pagba ki samsta ban bisar ni ban peg banyak kan mar pagba am ta basta ya bi relation kan. Di kan shopping di pagba at ki ba action